Ilu ange ratu ange tiga. Ih, yo banyak nyolek Coba ngembok mati ingat doa di mengadoa. Awak ini seno. Wih, ngembok parfum meneh. Wih, coba ngembok. Metapis jago elingang doke nguni. Beh, ngebunut bangkung nih meneh. Loh, sing liuk lah Ros. Jani lo juang lah, angon lah rapi. Ben kutus lemang Jani kami. Jentral gitu. Jani pengen makan nyimpan ben kutus lemang di solas lemangan lah nyuruh di meraja. Mangke di dumun ratu duagung gede. Ini yang alon-alon dulu. Ya nenek pas wecan palunggoh cokol dia lu sing janji tiang. Wanda hiriki ku mandiring paban ciciang genah ciciang. Sana makin. Yang di pet perada ini dijang encan miringan sapunapi kayu. Jok. Ih, mangke di dumun ratu duagung. Indah yang di kayu ninding. Yang diamun iki ini palunggoh cokol dewa makta kayu. Nirdon serahina, urek kastra, yang kan mendasar aduk satu. Maka dewi yang tetang japo mantra, yang keselimuran jadi raja muak kamah, tapi malah mau muak karodan. Nama kenapa tama-tama? Karena makin melarang saricen ke bawah dan di kelamu, pacang mari koso sapu nikah. Benar. Nista damu kalau mau cokor. Nah, nista damu bo. Beca orang damu, dami orang cangmer. Pamit. Jore. Lan. Jok. Mau. Jangan mau. Ribetra. Memene teko memene. Nanti mau pamunyi ini. Seng medaya saja ibu nih. Ya namanya lion tamiu nih. Ngidai dewa marikoso nak lo. Kamu lah kakeknya bikas si dewa saya. Seng medaya kapina. Sangat tang, Bu. Ya neke bang isiang bumi. Ben mani om. Seng yang makeloi dewa isiang bumi. Dong neke bang dewa tetularan banyak di dewa di sini aja. Neke. Memene teko. Aduh. Liu sandayan sini lah. Liu. Kone nimpak subado aduh. Pangsing impak. Iwasin. Sin. Ulian cai bawa kada kekene panak lah. Gelai. Sing resap kapinang munyi, sing resap kapinang tutur nak tuang. Tuang deh. Maaf satu kata. Kewala ben mani cai yang melaksana buka kene. Makajang abad bulan sini mertawang. Nah. Apa belum dia? Tiang melaksana kene mabut bulun diam kejang. Tiang sisa ngobulu ya. Yang anak konen bulu nih aja kan. Gua butuh mau kejang ya, Pak. Melesi sing ngelakena. Ya namanya suwe darman lah ngoncai gusti lah. Kena meneh ngaturang ayah, kena tuun ngaturang ayah. Suba bang lah. Pangkengken ben gelah. Tiang sing teh menek tuun ngaya. Manduga sibi menek cing angudiang tuh. Menek busung man. Menek busung sebeseng gaen cinek jemak ciglas yang duko. Kadang dia Bang Lacang adi cara cilar. Nah udiang beang saput. menek. Cai bang dengan raos ne keto golos saput dia. Golong kejang golong. Lar. Ya. Semua ada joget. Joget sampun du. Joget hijau. Angin ngibur masyarakat teh. Nah. Ampun. Joget hijau. Jani pengelelemekan bener. Uli bangli du. Jani banyak-banyak lah mekejang. Suba saya ke Ampun. jogennya. Jogetnya dolar. Kita aturan peraturan. Nge, mendingan tuh mendingan dicang ngatur diki nyan.
Nggak ada joget dan nggak ada joget. Marah nak bajang. Mundur. Kene pengelapan itu lelasan. Yang sing kedel sing man kesempatan. Itu sing tur kendane jadi. Apa nabi? Karyane bepragrak penglemakan yani. Nah, karya ngilis ngempura. Kendan. Nggih. Ya bebas. Inggih, awagang ring paridodanan didang manggala sareng sami didang atas nama panitia. Gumanti matur sematra. Napi tewanana sapunika didang kesudi dados panitia. Bikin panitia matur. Mandeledang idodanan didang ledang ngatur panitia. Woi, dah bijak panitia kan orang Ci. Si malu Om Swastiastu gitu nah. Si malu? Ah, Om Swastiastu. Oh nggih. Inggih, doaning wenten pengenikan Gusti Didang pinaku murdaning jaga. Didang lanturan atur Didang sebagai panitia. Menawi teu kirang langkung antuk Didang nyangre. Itu dane Didang sebagai panitia. Unsur apuro banget. Panitia ngaturang Ramesanti pinungtap. Om Santi. Weh, ya, kon Swastiastu Santi. Ampun Kordewa Swastiastu, ditiang Swastiastu, metumpuk Swastiastu. Swastiastu jangan lo. Nggih. Pekongsi orang langsung. Nggih. Angkal cegedek. Angkal kedek lo. Ada yang ada kedek gotong royong. Oren berbungut. Bungut bahasa banget oren bungut ini. Berarti kan mal ya sudah lah balik. Mau kisah ke kursi. Kisikan kursi nih, Bro. Balik lah ayo dong, boleh dong. Aduh, ngapa mondok kan disebut takwa? Gak amat dong.
pesayang sing pianak serangkae. Jadi kengken. Ilo kadang besang bawa kai bina. Iku dah lagi. Kini aji diudah kencana. Saja ibu melapik. Kewala di pelangannya Jani Dewa sangat melihat paling ngelah. Barunya ibu makan. Orang hilang. Hilang. Dong hilang. Lo kadang hilang. Ramas oke ada di Purim ngigal. Ya jam kerjaan aja aduh ke sekian. Ibu dulu ada kan. Ibu meragakan. Bago. Nenten kemana anduk di tiang? Bocana nih deh anak, bago. Tato danan Joko Dewa dados betio serpisan api menawi to enten. Gede saja pelah-pelah. Duga sekonen karyan gelah memargi. Bapa nyuk serang pianak bapa ni maiko. Gelah nerima, gelah nampi. Sebelok-belok ya subuh suk serang bapa marap kapinang. Kewala lepetan. Pianak ni sayang ang bapa buka yeloh gadong. Ilang uli puren gelah. Kaplay bang ban putran gelah uli tase kencana. Ketu ke unuk. Makin numun doangku. Unikiti pianak di tiang hijau saking buri. Wenten sane tunasang di tiang. Puteran palungo Joko Dewa napi kanto nanom napi sampun mendrepe rapi doangku. Yen paunukan putran gelah nak subeng lah rapi. Kewala yen telak dakang pemargen sangang werat uleng malu. Nak wenang ngaleh rapi lebihan kapinang abesik. Kewala pang manot sulur. Pang seng buka kekene. Pang kapenginah. Konden kadirasa layuron busong gelah dini dipurian. Suba gelah nepuken wicara buka kene. Duh aja saja. Gang yasa gang godok. Di pelangan jane kegodane bas gede tepuken gelah. Iya neng gelah kok. Merapi gelah main. Sangkaneng gelah tresnas. Kanti gelah metikang pertisen tanah buka jeneng. Kewala deka kene pejalane pebuka iloh gadong. Kelawan putran gelah tuh. Sengidang gelah masahang nak pada suka. Sengidang gelah masahang nak pada tresno po. Ada kiatur marap kapinanglan. Memehan. Gelah bisa ngaliang ya duasa mejalan pang melah nganten. Sing ya buka kene melayu tanpa pamit po. Bagung. Nyalit mana di tiang. Dong sampun sangkanang pianak di tiang wenten biodori buri Bagung. Sane makin banget pelungsur di tiang. Mangga sampuna bolong Joko Dewa nibakang dano patir pun penyeruan pianak di tiang Bagung. Yen telak takang gelah kedadua pelih. Apan pelih mah kedadua paling melah. Bapa banyak gelah. Gelah lakar mebele yen yang mula banyak gelah benar. Lautang tot uri malu pejalan ilo gadong kemu kedasekan cah. Mangga tenten gelis sang doh Bagung. Yen bapa sing keterima ditu. Diolas bapa mipedan naik ke puren gelana. Gelah lakarnya mau kenang. Gengken maka sudah dene kayon belen gelah ditu dasekan cah. Mejalan bapa bangga. Napi yukti kayon palungo Joko Dewa. Tado sahasa mandong dewek di tiang rikat kalau mentan ilan-ilan ada babu putra. Tadi mau balik kori lo matur. Kengken je sumayan ugan puri. Kaden nyak lakar ngiring anggelan. Pinaku penyuruhan di purin kelah tidak sekenjana. Yenen sampun wasan karyane rikiring sinuraja. Sampun menjantan kanton karyane puniki. Terus sapuniki palungko Joko Dewa makta pemaki. Lo pangnawan nah. Kengken sujate nyet kain gelah. Sampun api yukti kayon palungko Joko Dewa. Gelah ngajak lo main sing adelen. Mula lakar agung gelah rapi. Ratu Agung, indah yang alon-alon. Yen tiang manusia,
madrebet yang peminah, madrebet nyentit yang pengerasa. Kadi rasa waburon kuluk nak kede, kanton mapi orahan, sarang sang sanen wenan. Ia nyentit yang yatmo, madrebet yang kepadotan, madrebet yang reramu. Ia nyentit paling ngocokori dewa pisrang gumanti pacangar sayang dewek titiang. Ledayang ngiring simpang pekubon titiang. Pangyang titiang mapi orang ngiring reraman titiang. Dan buat itu saja ceremunyin lo. Walau galasnya ada. Pasti yang ngelandu pengedot lan puri itu ngelan. Hei, Margo Dewa. Jalan. Gelur. Sampun nampak kering bencingah di tiang tangkil matur ing anak dingsir. Sama yang sekian titiang riantukan titiang kasep raup takil ngaji Keneng bagus si Dewa. Angayu bagio haji ingat kuat sepenangkilan Dewa. Manut tekeneng wawandangan ane kapicio tekeneng haji subuh sidai Dewa ngerauhin. Nah kewala di pelangan jani rasa meka siapa haji unuk sepengerauhi Dewa. Nih ada anak lo nyeni aja ke Dewa. haji puniki gumati penyeruan duwe ipun mawet saking pedukuan tok langkir timawon ipun ngayah liker sido raja haji. Oh penyeruan Nggih. kayo ni Dewa nih pang sidai ngayah dini dipurin haji nih gitu. Wantah medagi bisa riantukar dipuri kirangan penyeruan haji puniku mahawanan sekadi titiang syarat ngajaipun semalihipun ngiring dados penyeruan mriki. Malah pesan raos Dewa di pelangan jani haji lah kalau merakan. Ada anehnya di sini. Waduh lho. Weh, yo. Iloh gadung. Oh, panjang gelah dadi loh itu. Dadi manut tekeneng atur mi putran gelas menluh pang sidong ayah dini dipuri menluh kengken. Aring dijam kan malah dijam pacanyi na yang pangubakti. Tapi malah sana mancin. Dan pikarsan putran duwe dengan sayang dijam mengadano suang jiru. Dijam wangdah sakar kededuan. Wahya diak diko. Skala di skala yuk di bakti dijam manduk di rekni pun. Sangka nulus bakti nurun lakar ngayah dini dipuri. Nah, yen subuh keto. Kene ngayu. Ajak ya ke puri mah. Lo gadong ilo. Panjang saja kayu di beli. Doneng di puri sing ada ngiringan kumargan lah. Lah, ngiringan lah ni jani di puri lo. Sake watan ledang sama kedua istri. Tamat titiang kali lo. Sing sana matur gitu. Bangun lo. Titiang lungsur mepamit aja. Lautan ke puri dia. Maka siapa jadi pelangan jani? Sujatena kengkiannya kayu ni Dewa nih ngayah ngengkian ya mai ke puri nang melama lo. Haji. Wonten tepangane mangkin titiang nunas pangapura ring haji. Riantukan titiang turun ring linge haji tambangane mangkin. Titiang ngajak ipun lo gadung koyo anggen titiang penyeruan. Ipun kumanti jagi anggen titiang somah haji. Angon ni Dewa somah. Dewa kadang subang ngelakuan nah. Kemudian Dewa biar ngalih somah. Haji. Titiang sampun uning ring kewentenan titiang sampun menerbe rapi. Wonten aji talur sampun pawikan. Sampun suwe titiang merapian sareng ipun Ayu. Kantos mangkin durung wenten perdisetan. Ajerih manah titiang rewekas utung purine sapo sira jagi ngendine lingi haji punika talar lingi titiang haji.
Nah tadi malah pesan masih kayu ni dewa ni. Walau kini yang sarah kini udah jangkep ke lawan lo gadung. Apa nih dewa subuh ngelah somah melai dewa mak tepi kayun pang patuh ban dewa ngeyasin pang denyen biute diri dipuri pang de manot tekeneng raos istri sangka nikah ngawelode dinalek dening kerde yogo sirenong dewi dinuko pang de yang di pekura dan ulian lo melang pesan dewa mak tepi kayun mah patuh hanya pengiasan. Dumadak kemadik sida di tiang laksana sekali temo janan. Nah ya duduk itu lan dipuri bebas. Tukangnya karo gunung puniki jane tok pemargi ini. Jantos balik. Ah, iki nanti rau. Oh. Ratu Bagong Putra. Wau pisan titiang ngajak-ngajak seprauh palungga Cokori Dewa. Sale mangken Cokori Dewa sampun rawuh. Sampun api. Labde karya pemargine Ratu Bagong. Nah, yen buat pejalan kelah labde karya. Tosin sangkane pengaresiten ayune. Inggih. Duh Agong. Menawi teh Cokori Dewa eling. Napi baos duwene yang rawuh jaga ngap-ngapin titiang. Oh, gagapan. Sanecen. Nah, yen sing pelih ben kelah ngapa gagapan bunga. Bungane itu sing adalah bunga gadung. Duh Agong Putra. Niki wau ya rabi pawikan wasane. Dedemanan titiang wantah sekar gadung. Ambil lah nah, itu. Prabu. Nah, pola anto sana. Inggih. Pasti sekali mesti kampung. Anak-anak cukup banget. Mama nabi ya makte sekar iki. Liu, gelah abang-abunga. Sampai sirap puniki Ratu Bagong. Hah? Yen paundukane takonan lu. Ne sing adelen Iwan gelah ne. Halo. Tolong menghadap ke sini, Cu. Sira bahas-bahas orang tua. Ne sing adelen wan gelah, we sira wan tua. Ne jenenge daki ne nyak ceriwan lu he. Oh, nyelai bodaki masih. Ratu Bagong. Kocok Cokori Dewa makta yang titiang gap-gapan sekar. Kemudian Cokori Dewa nakta jatmu meriki. Nya karangan api niki. Hah? Niki ini merupa bunga. Niki karson tiang ditendas di tiang. Kan dagang niki. Dagang bunga ne minap. Ayu penawang nah. Ane mah seluhan gelah gagapan ieu mumadan lo gadung. Ipun ni lo gadung. Ayo rak. Sangkan telah ngajak iyo mai ke puri. Inggih. Mapan telah medalem ayu. Pedidian ngatur ayah diri di puri. Oh. Tuh mawanan telah melet lakar ngajak iyo pinaku penyeruan di dasi kita. Oke, dan banget rasa dalam Cokori Dewa ring titiang. Awi nang makan yang titiang penyeruan meriki. Sapunika. Bener. Mungkin pas ngugu jatan, tan ngugu jatan. Pangmaan titiang berhadapan langsung sareng jatman. Jantasan. Lupa. Dang ne mare ya. Begitu ngalen nang kek suluhan gopan ibane di banyu ne brekmu. Kene gombok kene cara pekecot tidong. Usul dene sing dadi meklet nyenah. Menang lagi. Saja gitu. Indek napi. Babong oleh Ya kompeng curek yang kene nenan. Cara bahas rabin gelas saja gitu. Kinten kenapi? Bada. Nyai kone aja emai bakalangan penyeruan saja gitu. Don. Duh tonton ngene bang hasilnya. Dan itu kengken. Kocap titiang kacang kangkat kangen rabi.
aja omai sing bakal ngono penyeruan. Angono rabi. Raben gelah apa bahas gitu? Wah. Ne mare ya nak muani. Nage ngolok-ngolok nak loh dokenan. Menang mriki. Konen suat kang takon, awas masalah sing beres. Tawang, marah yang polos, lakone Duagung mau bedak. Genting pengadilane. Duh, kan? Nyai mai bakal ngono rapi. Pangsekan ya ben gelas gitu. Dija tepokin aja. Ken bahas rapin gelas. Rika aring puri Sinuraja. Ida Duagung putra kocap kantonano. Hah? Rapin gelas ngaku anu. Inggih. Rapin gelas anu ngaku. Tapi aduh celaka. Aduh. Tuh, lapinkul. Jelema ada nenek. Ada sing bani yang orang jelema lah kata Duagung, ha? Enak ne bang leb, lemo bang lakuran lah panak selikur bang aku truna polan. Rahasia perusahaan. Kengken jadi karmogok men. Hah? Raga bang lah rabi ngaku kon yang lah rabi. Ada kan? Jangan kata cing manaan gini galane. Ini supaya cing mana kan bang tan nukut Duagung jadi tahu. Bedingua malu. Macam kan mari dari muani sikat nas wae. Sikat jangan nodol. Siap. Cai ngadok-ngadok Kang. Menbungut kemudian orencang metekap yang saya ngomong. Siapa ngut sini? Nah, ayo penawang. Teken gelah di puri Sinuraja. Tepuk ya nganya. Di subanet lak tekang jegek ya. Sing gelah matakon. Nyenadan lu lo. Yang muas lo gadung, kemudian kekinan lo ini, kemudian aku mandi nyampa ke Duagung. Men lo no bajang apa kengkean? Kemudian kanton bajang. Oh, bapaknya orang bajang langsung tuh ngaku anu. Konen ketiku. Dereng Raul Riko, kanton di Art Center. Aku yo bajang. Yo matakon deken gelah. Men Joko Dewa sapun api. Wenten sira saning iringan. Joko Dewa sapun api kanton anonge. Nah, yen paunukan gelah yen lho. Gelah no anoman. Nah, nak mau sang anoman. Duagung gede anoman. Titiang Sugriwo puniki dualen. Cocok. Duagung gede anoman. Sugriwo dualen Jang Kresna. Kresno cara keraras modeng nih. Apa nanti niki? Kor Dewa ngangken anoman kan pun. Ringipun. Dan Ratu Duagung putra. Dua ning sana makin sampun jantan antuk titiang. Kalau ngojo Kor Dewa sampun marabe-rabi. Andane nenten titiang kasengohong numpang prau sarat. Tapi malah yang titiang durung mau widi-widanan. Manane nenten titiang lintangin. Leda yang bisa titiang lungsur bapak. Mangri. Pamit iya. Kekepono. Sangkan ada loh main ulian sangkanin gelah. Kemudian sangat ngermuang len, pemekasin gelah. Ampuh beri ya kudu-kudu. Udah jejah. Yang yakin rahman. Nah, ajak bareng-bareng kali ramonyin. Nah, madalan bareng-bareng. Dari ruangan kene-kene. Rak, Yang apa antosang dini? Yang sumpah sing ate tresnan Duagung ten dewek lah dini. Lah mengedi. Boleh, ayo angkat kaki ya. budal gelesen sing man motor nyang. Hah? Kau hijau? Yang kamu pamit. Kemudian mau pamit. Dan suka ditanda ke matuang cokor itu sarang cicing ini. Nang melang alus-alus aja basangnya. Barang besik kangwan gelang. Megendi.
Duagong cangkem bas lamis. Duagong kopeng bongol. Pengku pengpat yang atau sing suka memadukan cicing lo gadung. Sing suka menjani kena hayu ngeken. Yang cokor dewa sayang ringipun banyak kita mau pamit. Yang tan sayang ringipun biar yang cacak basung lo gadungin cacak. Ini bagus suke wohe. Itu yang pengide hayu nih kelam bahasa dia. Kel nyakcak lo gadung nah. Cacak makin pangtawan. Cak-cak partinya asane dijang lunas. Ada kang kecekekan nyai main dan malu. Hei! Lo gadung nyai. Yen mune rasa ngulapin gobannya ini. Putih gading kulitnya ini. Pongah juari numpangin perahu di Subo Sarap. Kaden kengken wakene. Wakene Subo ngelasoma. Mirip sing laku dicukup pekalukan ini. Awanan mai. Padi grepe cerutuki hanyut. Aku sosok kuning kepala ngocok kori dewa meruntuh ngocok. Cincang wenta ni Riki. Ondang wensangkanin palu ngocok kori dewa. Hei. Ban merasa nyi goban nyi jegek. Duh mawanan sing mendalam ibu. Diastu nyi jegek kaden waki kengken sing dot. Enggak. Salah Baik, kesaluk. kapan nyejegek kaden wake sing dot. Hujan-hujan wajar selip nawang. Oh belih lah tuh. Beli gila ini. Mau nendang aja selip. Benpong orang dia orang kepes-bes cangkem duangkung ini. Cak-cak legen. Hei. Setone nyelakar nyangkut waki. Udah malah cuma agar nyelakar hidup nah. Sing bunga lakar cak-cak udah nyanyi racun dua. Duh. Bodoh. Nak ngudiang-ngudiangan, ha? Orang nyakcak ngelek-lek ngeki pas angin gitu. Nak kengkeng tuh nih king, ya? Ayo. Apa kaden makado sebilang kelapong. Mungkin lo gadong lemet liman belah tuh. Dadan, cobain dah. Lo kadung caro sampi buang deweknya ini. Kanti ngetelang ya mato ngali nak muani. Yan mani puan jumone numitis na. Apa tuh rap? Kaden alu nak kena dirap. Oh ya rap se. Depan bungsil batas pecok. Neraba tuben belang ini sing ada ngunduk kagak. Ya namone jegege. Ben pidana le anak muani ane melakan mesai gini perak. Beli perak. Engken. Nang kok pada ngetiang mangraos kan tidong-tidong. Yen beli beseng sukon ningalin tiang sepalan mah tiang sumber tiang dini beli perak. Oh beli orang kematian dua jai lo gadung. Yan bo beli kematian banyak tangkap po kenaan serete. Lo gadung perak ini. Laudah beli. Kengken rak. Dijang Kuengken tuh. nyekrum. Ken sajan hidup yundukannya. Birengang mangken. Cak-cak sekali dewa lemet pangan tuh ini. Cak-cakok bangkai lo kadang. Kok iya nih? Ini. Cekok panganti nyelek. Rasang kotak-kotak di balik ada nalung kemudian soma tipal. Jeneng setonen nyai mai. Gede aja bebekal bebar ramanya ini. Mirip tebal sabuknya ini. Tuh mawanan, waki nyakcak berserana si presiden. Wale, waki lekat ke merca pada mau bekal limang. Bunyi mati di aji kayu di limang lakar jikok gini. Mai. Cincang di bola gadung. Hah? Main
ya. Cara petang laki rebusan. Laki sing suka memadu kawan ibuan. Ada di bawah buah lo. Bahkan ngebutan sobat. Bangkai lo. Main berlaku, main aku. Ngemudian-mudian nih, hah? Nang ingat-ingat ang raga na yun. Yen ayu lakar ngemati ang lemo. Kanti ngetel getek lemo dini ulian ayu. Ini kade nadar buri. Yen pet perhati ngetel getek lemo ulian ayu. Sing cuntak ke jagat lain, hah? Sapu nanti. Ya neng sangkanen cijan matiang cicang lo gadong mediki. Ngetel getek hipun nih. Cuntak ke jagat wene. Dua gong. Mang dan enten sangkanen getek cicang lo gadong. Ngetel driki getek hipun cuntak ke jagat wene. Baik. Ajak ke bencina. Matiang nayang ibu diki. Matiang. Main berlaku, main berlaku. Dasang kelempatakan di mana nak? Hah? Hei! Mirip sangat san Widi ini mempilon deken kudanya ini. Tuh mawanan serano ban kayu wake sing presiden. Nyekuk masih sing idang. Nah, nih nang dole. Ini pusaka puri. Sing bungannya lakar mancut jiwa permanan ini. Mapan gede pelih ini. Walau sing jadi ini lakar mati ang wake. Ada tongo semelah. Acang nebak ukurannya ini. Manjing sang yang dikasih. Sana makin puniki wantah ulat di titiang. Makan kau. Wencana titiang bergi wantah sangkanin palung bos cokori dewa. Napi malih sana makin puput titiang yang tutung senjata duwene. Nentan utama ring pamargi lurusan. Sangkanin las cari ayo kita baca nyuk serang. Saksana ini. Puput dan serang. Ada sang. Macam dan ini. Macam duan, macam. Jak lumar si bungut sini mah betul. Mula saja Naji. Ya namanya panai gawat kalian gelor-gelor ngelong. Amanan Pragawati menjalan. Ger. Gawat gelor-gelor. Setunggal nepukin pekewah ramonin tantunin. Di mejangkut lantas time bener nyaman. Mas lebihan Naji ngeraos teke dewet yang Kengkel lah saja dari tak kalau ngaren yang tadi somah dua kong edinya. Ya nade duke sandang kone yang lapor ke dewe aji nih. Oh di subanet yang lapor kene haji mabat yang ah. Ya namune sakit kena jangan. Tanggunanet yang murah tepang jangan mati. Ampunang. Bahas mall sini. Oh, yang kuda banget pekakas. Ada ngugot. Pekakas barang bangke banget. Gusti Lingsir kunengen asu kunengen guluk Nang diang bang kiraos kedo. Yan guluk kongkong malu dan negor. Sekadi bawas Gusti ne sabuk boleh bisa mati ngadak. Bawas Gusti puniki. Dong ne teh bener inak cara guluk. Nggih, liu satuan bener sing meragat saya saya ada pembuktian. Bocor hidupnya bocor. Sidot nawang bukti. Lingsir. Yan Gusti Lingsir inarga mayang tidang sekadi kataru bule Gusti. Punya gede rob. Kulitnya begideang ada angon sing ada sing lek adine. Duak bisa ngleak, duak megenep. Ya, dari kira. Ya. Nang delumar bungut cine cara ubuan sing medluso. Wajar sekarang buka mulut, bagaimana ini? Nang bapakmu takon kabeh nang jeneng. Uno ke mulon ini pengen ngukut jeneng apa? Aji. Mula tuh lah bakal orang yang dari ajine sangkalangan yang lain glor-glor. Tawang, kurenan jangan ngalih somah ben. Bang tawang. Menyan ngeromenyan. Ini pianak bener maduang. Ini penyeruan ke Batuk Kepuri mewas doni lo gadung. Cupet yang secukup memadu. Cengah kanas yang itu aji. Ulian kengken ben aji. Pangsi dia ada dua gom dini sing nyuangi lo gadung ben.
Lo gadong tatar mai abone kepuri. Yang saja keto ini tamat jelmon itu. Mirip tuna pratiakso yang makena. Nyen kaden yagong. Subuh kau istana. Kalau tak wakil keras bungkil dayone. Bantas magoten jelmon lo. Mirip dalam peminah yang ini selebihan namun congkok kakek. Sikut elah pan bapak. Tapi kerana kembali nanti. Tahu. Mangke yang dan mau bukti malah bawa cak kelintir, cak kotak. Apa ya karjemakan ini nano? Barang pelangkirannya ampun mengetok, mangke laci ini keketok. Diwasen sirah. Ampun, Kalingan ampun nih. Pujung poleng. Kalau niki sabuk poleng, makin coroh poleng makejang. Pero balungannya mulai Dongang buat si nyampahan. Seranan bener makejang sarwa poleng kaput nih. Sinawang sesudok polenge. ngapi polenge. Budek lawan selam. Mau neng de ngawak-ngawak mau penganggo poleng. Ni mah tegas poleng tuk semana sing ada lehen. Teguh mau bawa ngisi banyak kata. Sinawang wira cerita Ramayana. Sang ano mengkengken penganggone. Poleng. Yen pemaden pendawone sang Bimo kengken penganggone. Poleng. Poleng nggih, sing ngisi banyak. Nek udiang sing mepanggo poleng. Jangan isi banyak. Mawe nang deci ngawak-gawak. Poleng ben besek suk semana sing ada lehen mulut tuah ruo binedo. Ada kangin, ada kau, ada melah, ada jelek. Yen jani kene unoke. Asing-asing kenah bener ni madan patut. Tanpina tan patut benagung tasik kencanone. Damo wesi ni patut jalan bener. Kengken ngahingu anak yang madung semua pedas ben bapo. Asing kenah, asing laksanaan kene ngwaktu belih dok madune. Jani mediolas bapo. Uli kengken ben cening alih pejalane. Ni madan se kapi tersenan ajak madune. Ya diatur mapi-mapi. Di supane bakat pejalane to nih. Jalan barang bapo ini. Ni madan cetik geringsing pecah. Mirip konen antes ngejangkut ngerasang kengken anget tangkah. Agung tasik kencanone supo bangko ya maluan. Jalan. Aji, yang mau pamit. Tumadak misi muka raos aji nih, rak merah, enggak merah. Mangken itu dani penonton yang titiang saksi. Saksi yang mangken, mungkin kau sesani agongnya. Yentan membukti, jak pahit yang. Aku apa artian kau kene? Kau bakal ngalih siap apa bakal nyuri akin yagong? Yen keto pasuriak itu dane mejantan sampun. Nyuri akan yagong kewala pelih. Benar nek engken. Yen patuh hitung lawan yagong ben mani bang ide klano pesik. Tadi kenyang lu dewek lu belum nyangklek ini nyangklek di rasa tuno laku rasane lagi Yang menakis yang sepet. Pasakala jelek meduduk di ukodan siang. Pemakasih bikin ser. Beli masih babeki. Tadi ahdi sambili yang ngondo aja tiang ayah di puri Sinuraja sing beli ngorang kan tiang tidak dua gong putra si bomba berapi mirip lega sambili nepokin tiang ke kene beli
Saat mangko beli ngendongan dia ke kawah. Loh kadung di kampungan Janine sing mapi salah ilo salah kampi diken dewek beli ada sing yang lo sing ada kena beli mah tepung ngempar lakar salah pagawe diken lo bobeki diken ukut lo kumanti beli ngabdi pangluh mantongos mau jalan nulian syarat pekayun itu bagung gede lakar ngeranyi ngang dewek lo kepuri ke Mekah sumpah jani kene nadona yen mula suci nirmala kena kilo wis bakti ring itu bagung gede kemudian menbalik cemerang ilo subakti bukus loko nilo risat-sat iluh moyase geng yase geng kodani gede yasan iluh gede yang kodani deh cenek kanggo ngapa kok pindah lu ngalih dane madan melah mendasar peneraka yang ngasing seperti beli nepokin neraka kewala yang subuh sulur dane bener pesekala tiang mai ke puri kasih kencana ngerobotin somah timpal amat jenis tadi yang ada di nak lo beli rasa sen ke gugu yang lakan ngalih nak wani aukun rasa sen bisa yang nang rarahman tiang itu dia bener cepat lagi yang kemudian raraman niluh tes pesarian yone jumah tadi pokayon bagung gede utama melat pokayon itu syarat tekeneng putronya sakit iluh bejo ini ngatakan mapan gusteyu leber sing nadiang sentano yen kasar beli dadi rapi kelado metu pokayon loh arsang itu mujane suk semantian sanya cukup beli tumadak suwejo yang kawine sido yang buka tiang lakar ngaturan kewangian ini puri dahce kencano iya yang tiang lakar beli padang boleh masih tiang sembah di kedaraman coba kado ngepelih adanya tiang berjalan walau dikisir ini masih suka nama yang dimondone kadirasa muruk bukan idone Gusti Ayu kabene dewek yang ini dipuri sengalah nyen tiang wong bisa ya melakar melanin tiang ditibli ya yang dua saja beliau las dan tiang kaleno beli dulungin tiang kemudian karena kenik tadi lu mitra itu utama lapo keraos jani uling pedewek kenuh tekane pekanti yen supo ilo bisa medarsano ngeraos anak kemirengan kapi olasan angen donyen pati kuk awak kuat nasar awak yang lakar kamu sako yang beli yang lakar melanja pada pelan itu waktu beli jangan beli kaki hijau beli ngayah ngatur rayunan punya potamiu ane teko dodok salah kang wang kecap jangan beli bentol kalian dia sing kuangan timpal kan yang bener ini bersih koyo yang ada beli